ita nga nagmalem, habang agrek-rekaberak, agiddaak, pasari agtugawak tuman nga agistadin, tunog agiddaak manen, tunog ka nagtugawak. Kat inikan ti Apo ti may nga topic, nga ti title na kakabsat, detoy, isot inubrak na nagbalmalem detoy. Pamuman, de cover, photo, ayan o, everybody read. Oh, bintas kang absat. 10 major areas God wants to change in your life. Itayag yu taimayo, no umanamong kayo, nga adda dagiti kasapulan nga balbaliwan ti Apo ken ka. Itayag mo't imam. Itayag yu manen taimayo, no willing kayo nga mabalbaliwan. Dagiti sangapulo, nga kayat ti Diyos nga balbaliwan iti biyag tayo. Most people, we want God to change our circumstance. Kung natin, Lord, change my situation. Ngamamum ti ko na ti Apo? No, I will change you. The success, iti secular aspect, kunada kakabsat, and I agree to it. Success is not dependent on chance. It's dependent on your willingness to change. Because ti panagbiag, kunada di secular world, there are things you cannot change. For example, iti panagmumula season. So no mo balbaliwan ti kinasadot mo ket di ka agmula, adantong orod apitem. Success is not dependent on chance. It is dependent on your willingness to change. From that sensible aspect, I agree to that. Kati pagmayatan na dito lesson tayo, haang nga secular topic detoy. Ngam numampay ka digiti lubong, umanamong that the key to success is your willingness to change. Nukunam, kastuyak ngamin, kastuyak latan, awang karapatan nga ag-expect in success ti biyag mo. Ngam nukunam, uray bakutakon, uray lakayakon, kayak pelat mangrugit negosyo, you're willing to change your habit, ngagriing, ngagtrabaho, you can still change your situation. Kaslakin ni sino DJ Kwan, KFC sa. Manutawon na DJ founder ti KFC. Amoy ta KFC? Kentucky Fried Chicken. I think he was 60 plus years old when he started KFC. Oh. He was too old. But because he was willing to change. Di ba? Nagunod na pelat success. So, from the secular aspect of life, change is very important. Now, in 2 Corinthians 5:17, it says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, idiinawat tayo ni Apo Jesus, na baliwan ti position tayo. We are no longer condemned sinner. Maukum ang managbasol. We are now converted saints. May satayon nga anak ti Apo ken sa santo ti Dios. That's what happened, iti na-save ka. Do you understand? Now, but for us to grow spiritually, many things must be changed in our lives. Sibibiyag kayo pa eh. Tapno ag-grow tayo, adu dagiti kasapulan nga mabalbaliwan ti biyag tayo. And I tell you what, the hardest person to change is yourself. You want others to change, but you never see yourself needing to change. For example, if you are a leader type person, somewhat I am a leader type. The leader type, the instinct na kakabsat, is to change the people and the things around him. No, da makita na nga problema, automatic, bading, baliwan tayo dito, lastaron tayo dito, kastoy pumayan tayo. You want to improve system. You want to improve people. You want to improve result. You want to improve situation. Deta nga instinct, hanga mali. Kasi nga,
leaders are wired to bring change. Isut wiring da kakabsat. However, before God uses you to change things around you, He must first change you. No sigakat kasla kanyak, leader type, you want to change things, aganad ka, baka tilang mapanunot mo, baliwam ti amin, baliwam ti tao, baliwam di kiti makita ma problema, ngam di ka makita ti sarilim. I would like to point it out to you that before you change others, you must first change yourself. Iso nga importante, deti lesson tayo, itang arabi. Okay. If you are a strong and decisive person, sino kada kayo strong and decisive? Nag-desisyon kayo kat siguradon, awam palpaltos na. Okay. Now, kunam kat this is what we need to do. Dito ito ubraan tayo. So alisto ka gunay. Alisto ka nga action. You will push things forward. Sometimes, God needs to change you. So He will slow you down. Tapnon ti kasta, mabuild king ka ti humility. Agpakumbaba ka no kwata hamo kaya amin gayam. Hamo makontrol amin ang. So it makes you humble, it makes you patient in spirit. Okay. Sino kada kayo? Ti peace loving. So, what I'm doing now is I'm identifying temperaments. Okay? If you are a peace loving person, sino kada kayo ti peace loving? Ti hamo kayat nga adakap apam. Diba? Adama di kita taong awang pakialam na uray mahangagin inuning akaruba. Yan yung mga leader type. Pero kailangan may mabago dapat din sa'yo. Naunawaan nyo? Pero may mga tao talaga na gay-gayom talata. Diba? If you are a peace-loving person, your natural desire is harmony. So hamo kaya ti conflict, you want everyone to get along. Ti problema na dito yung kakabsat, no ma-challenge di pamatim. Di conviction mo, especially di school, you stay quiet. For example, ibagadaging ka, kastoy ti aramidem, okay latan na, makisama ka latan, tadim nga rud kayat nga adda mapasaktam. Detat problema no pislaber ka. Awan dakas na di instinct mo nga pislaving, ngam adda danger na, no hangka nga ma-develop iti usto nga conviction. At ang makisama kalatan to avoid conflict tapno handak nga kagurguran, tanarigat mo to dagagurgura, tati ko na mo ta Biblia, samo ko na, live peaceably with all men, kayat na nga sawan, uri i-compromise mo ta pamatimon. So ti kayat na nga sawan, hang kalatagun unin, makisama kalatan, not because it is right, but because you want to avoid conflict. Kakabsat, ti dapat ma-develop ka conviction, dapat mabalbaliwan ta pusom. So hanyo ko na nga, uri na bayag kayong katawan mabalbaliwan, napintas di kita temperament yung the other side na, at the weak point na de, kakabsat. At the negative aspect na temperament mo, kat di kita ti kaya ti apo abalbaliwan kang ka. Okay. If you are a relational and expressive person, sino kadaki ti relational? Ti relational mo't nga tao, they naturally enjoy people. Tigito iti man nakigayam. Man nakigayam kayo? You like conversation, or aging kat alas 10, alas 11 ti rabi may atatong-tong-tong lata, chismis. You like being accepted. But sometimes, ti problema namot detoy, the desire to be liked can become stronger than the desire to be right. So nga tata, makisama ka. Makiinom ka mutan. Not because it is right, but you want to be liked. Kaanak ko na ti apo kakabsat. If you live godly, you will suffer persecution. So dapat ti mabalbaliwang kang ka, mabalanse ti panunot mo, ready ka dapat to lose some friends, to lose some people, to lose even your position for the sake of Jesus Christ. That needs to be changed. Okay. If you are a fun-loving person, you enjoy laughter, the same thing. Diba? Experience.
Kat di ka mo pampanunutunan nga pati green jokes makipagkatkatawakan. Sika pa yung tikang runan nga istoryan ka digiti below the belt. Kat dapat mabalbaliwang ka at atiko na ta Biblia kat whether therefore you eat or drink whatsoever you do all to the glory of God. Some things has to change in your life. Oh, Lukas pagarigan si kakat may sagtrab-trabaho, negosyante, kat kunada, kasto nga talaga't kalakaran. Madilat ta agakabsat. Some things need to change in your life. If you are also a busy person, go, active. Hamukayat kakabsat ti awan mo ubrana. Kasla naliday ka no awan ma-accomplish mo. You go from one task to another. You like productivity a lot. You feel good when you have accomplished something. Timot problema na dito, nagdevotion. At akariing na tibigat, trabaho ta, dadapanunot ng kakabsat. Agad dapat mabalbaliwan mo ta priority. Hanadakas tinagagat, hanadakas ti agtrabaho. Pero dapat mabalbaliwan ta priority. Umun-una jay devotion mo ti Apo. So I hope I made the point of the topic very needful, very important to us all. That we need to experience the change in our lives. Before we expect others to change and things to change, datayo ti dapat amabalbaliwan. Amen? Now, let me enumerate to you the 10 areas that God wants to change in our life. Hanyo pala kupkopyaan dito eh. Kasi lesson 1 pala itang arabi iwan. Amen? So, thank God. Uray masakita kat I can be productive gaya maya. Dalat ta ma-accomplish tayo para ti Apo. O, ti 10 things that need to be changed kakabsat. Nigito isang apulo. God wants to change your thinking. That lesson 1. Number 2, purpose. Number 3, priorities. Number 4, attitudes. 5, habits. 6, association. 7, the association na kita gusto mga kakadwa. 7, speech. Pagkati amuyo, perfecta yung kakabsat, di pa nagsarsarita. Oh, adu pala dapat mabalbaliwan di pa nagsarsari. Number 8, response to problem. How do you respond to your problem? 9, perspective on money. And number 10, wisdom. No maipanggap ti trabaho, nagling ka dumiskarte. Ngam no pagayatan ti Apo, hamu-amot dumiskarte. Awan wisdom mo. Kaya daging ka street smart. Talinong pang kalye. Marunong kang gumawa ng paraan. No mechanical problem, maremedyaram. Electrical problem, maremedyaram. Financial problem, maremedyaram. No ministry, di may remedyaran. On wisdom mo. Adaging ka ti earthly wisdom. Ngamawan heavenly wisdom mo. Gusto no saan? So nga, dapat kakabsat, ma-change tayo dito nga banag. Okay? Mayat mo lang, dito topic tayo. Nakamay-mayat. Introduction, nalpasan. Okay. Lesson 1. Lesson 1. God wants to change your thinking. That's lesson 1. God wants to change your thinking. Romans chapter 12 verse 2 is our text. Romans chapter 12 verse 2. Deto'y tinakaadawan na, deto'y nga chapter 1 or lesson 1. Romans chapter 12 verse 2. The Bible says, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Ilocano, ket di kayo umabuloy ito'y alubong, no di ket agbalbaliw kayo, gapo ti panakapagpabaro ti isipyo, tapno mapaneknekan nyo, no anya tinasayaat, ken an-anamungan, ken naan-anay, nga pagayatan ti Diyos. Okay. Tallo, ti kayat tayo nga makita iti dayjay verse. Tallo. Umuna kakabsat, makita yu jay kuna nga, be not conformed to this world. Ang kayo nga umabuloy ti lubong. So, in a question, I would like to raise the question,
what is shaping your mind? Anyat mang mulmuli. By the way, di kayat na nga sa ti thinking kakabsat, reasoning. Amin tayo, amutay ti agrason. No apay nga aramidem ti may nga banag, adarason mo. Deta ti makuna nga thinking. Kuna dagat, apay mat nga inubram, kasi kastoy. Yang tawag dyan, thinking. So the word thinking means reasoning. What is thinking? One more time. What is thinking? It means what? Reasoning. Okay. So what is shaping your reasoning? Apay mat nga, nagkusit ka. Amumuteng, kastoy. Apay nga, di mo inamin. Amumuteng. Apay nga, kastatin sungbat mo. Siyempre, nga road. At the reasoning mo. Diba? So what is shaping your reasoning? May kadwa nga kitaan tayo kakabsat. Di ko na nga, that she may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So kitaan tayo, the result of a renewed mind. The result of a renewed mind. The resulta na, that she may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. May katlo, di siyempre, kayat mo ti renewed mind. Kayat mo di result ti renewed mind. The question number 3, how can a believer renew his mind? So those 3 questions I will answer tonight. Number 1, what is shaping your mind? Okay? Remember kakabsat, everyone's thinking is shaped by something. No, hangkay may nakikimong, adarason na deta. No nag-quit ka ti ministry, adarason na deta. No nagrebelde kat pastor, adarason na. It's all the reasoning of the mind. My question to you is, what is shaping your mind? Okay. Kung ano ti Bible, be not conformed to this world. For many people, like you and me, for example, for many people, our thinking and our reasoning is shaped by social media. Anyo kung kuna kakabsat, nga kaslaawan lang, deta pa nagbuy-buyayo. Panag-cellphone. Anyo ko na, nga pag-relaxan lang. Hangka di nga kastatrason mo. Kasi, deta pa nagbuybuyam kakabsat, it shapes your mind. Ape nga ti Pilipino, naka-emotional. Nga no review kan ti Amerikano kat agsao straightforward, masaktan ka nga Pilipino. Apay, kita nyo magkamin deta ipagpabuya damuta. Puro drama. Awan sat makita mga drama nga inubrat Pilipino nga diag sangsangit lat tagakabsat. Amerika, anat makitam, lablaban. Diba? Agbalbaliktad nga luglugan, pinaltugan, gubgubat. Pilipino anat serye ti Pilipino, puro sangsangit, drama. Anyo ko na nga di pa nagbuybuyayo, pag-relaxan lang. Kitam ti epekto naging ka. Iso nga ti Pilipino, very sensitive. No na Amerikano, ibaga na king kagat idiretso na, kunam, paunay mo't deto yan, very inconsiderate. Haan, they are trained to be frank and to be honest. It's all what shape your mind. Oh, naawatan nyo kakabsat? Anapay, your thinking can be shaped by your friends. Hanak nga makigtot, no faithful ka nga men, ngam adakad kadwam nga sabsabaling at tao, hanak makigtot nga one day, agawang ka di church. Because of your friends. Laglagay pa nyo, hanasinsinan kakabsat ti Pilipilyem nga pakikadkadwam. Ken gagayem mo, makita tayo ito amin, detat ta kakabsat. Uray pa, di makkel kay ti Sunday school. Nuhaan nyo nga pilyen ti kagayem yung kakabsat. Deta pa nakikadkadwam, at danto na ti epekto na. Let me just say this up front. No di kadkadwam, kat mang pakapoy ti conviction mo, dumteng ti time nga kumapsot ta conviction mo. Nga dati, nakais-strong ka, dati very firm ka, ngam gapo ka di association mo, napukaw di takder mo kakabsat because of your association. So nga dakay nga naganak, hanyo yat adayot anak yu ti church, hanyo nga yat adayot ministry, the power of association is to be considered. Your thinking can be shaped by the culture.
No dito yung awan disiplina, ingkat Amerika, agbaling ka disiplinado. Diba? Kunak di Australia itatay nagpritsat. Sino kada kayo? Aminin nyo. Dadakay di Pilipinas, makikarkarera kayong agdi-drive. Tatadakay ta Australia, nakasingsingput kayong agdi-drive. Pampanunutan nyo, ada camera dita. Paltugan na tayo ta camera, maalan na tayo speed tayo. Agan-an na tayo. Pag-amamuam, sumangput ta penalty. $1,000 na laklaka ka di aya. Baka bulang nga sweldo. 2 weeks kasi. Culture. It can be shaped by the culture. No ti di maklam nga culture kat awan respeto, kastama ti panunot mo, awan panunot mo nga respeto. No ti di maklam nga kultura, awan delikadesa na, di kad kasta agalata, awan king ka di panunot nga delikadesa. Kunadan to king ka, nyamo, dito nga tao na wala delikadesa na, kasi isot di maklan na kultura. Your culture can shape your thinking. Iso nga kakabsat, amin, di gito imbagak, imperfect di gitoy. Iso nga hanyo itulok, nga numan pa'y naggapu tayo ka, di gito nga bambanag, kat kastatay latan kakabsat. Iso nga na save ka, God needs to change your life. God needs to change you from the inside out. At kita nyo man tinaggapuan tayo nga background kakabsat. Kita man taglawlaw mo, naglingag so dakas. Hello, mamartag. Aggaapa, agkikinamat tibunang, awan rabi nga na tumayab dagiti kaldero kada kaserola. Imagine that. Your thinking can be shaped by popular opinions. Or, kung tayo nga, peer pressure. Di ba? Pressureon da ka dagiti gagayim mo. So, because of that, agkaroon ka ti fear of what others may say. No kastat reasoning mon, una ta, diyak kaming kayat nga mapaay na, baka masaktan da, baka anantot makunada, baka kastoy. Dayjahan mo na puutan, isut ng shape ti panunot mo, isumot ti mangidiktar, ti desisyon mo. And that needs to change. Maybe your thinking is shaped by fear of the future. Kastamot ti lubong Nagugubat na di Dubayan, di Iranan, binumbada di Iran, kastoy-kastoy. Diba? It could be shaped by world events. Fear of the future. Are you listening? Little by little, dagitoy impluensyaan na and they begin to shape how people think and decide. Kumanak ko na ti Biblia, be not conformed to the world. Isut naggapuan tayo deta, nga panunot, tatata na save tayo, God needs to change our thinking. Complete change ito. Kaya, mga kapatid, napakahalaga na makita natin itong renewing of the mind. Tata, kunak idi Sunday afternoon jay bintar. Ada upat nga mabalin nga mangimpluwensya ta panunot mo. Number 1, self. Mabaling nga ta estilo di pa nagpanunot mo kat gapo ka DJ temperament mo kas tati kunak itay. Strong-willed, friendly, fun-loving, leader type, or sobrang analytical ka. It could be influenced by self. The problem is, there is always a negative side of that. It could be influenced by society. Diba? Nagiti aglawlaw tayo. Iso nga, kung kunakarot kat, very challenging mo't kada kay nga agbasbasa ti public school at kita nyo man, di kita kakadwayo nga inaldawaya. Tama? Iso nga da kay nga parents, nohaan yung anayunan ti orasyo, nga mangbagbaga digiti anak tayo, kadigiti sasa uti apo, the world will shape their thinking. Dumakkel, tunukwan, hano may makikimgimo, hano may makiprayer meeting, awamot ayat na ti ministry. Ata, jay lubong tinang impluensya, jay panunot na kakabsat. Nakita yun deta? It happens. Self, society. Anapay ti mang-influence na panunot mo? Satan. Injekan ni Satanas na panunot mo, arasaasan na ka. Anat inaramid na kan Eva kakabsat. Kunanagat, ay saan? No kanam tabo nga, maluktan pa nagkita yo, agbaling kay nga Diyos. Agad namati mo't ni Eva din baga ni Satanas. Iso nga naturod nga ng kontra, di utos ti Apo. Imagine kakabsat. Saksakan ni Satanas na panunot mo't dakas. Abos dakas ti pa nagpampanunot mo, sugsugan na kapay ni Satanas.
Sugsugan na ka ni Satanas, sugsugan na ka pa'y dagiti gagayim mo, binig lang arod nga dakas kakabsat. Do you understand? But the point is, ti dapat nga mang shape ti panunot tayo, Scripture. So, what is shaping your mind? Is it self? Is it society? Kaya ganyan ka mag-isip because of your upbringing or the people around you? Is it Satan or is it the Scripture? So I would like to emphasize tonight that God wants to change your mind, and He can only change your mind through the Scripture. Ulitin, awan sa bali kakabsat nga tool nga mangbalbaliw ti panunot ti tao no di daytoy sa uti apo kakabsat. Only the Scripture. Amen. Agasam no Scripture tinang mulita panunot mo. Kunam kat parang kuna ti duma, Pastor, kasla okay lang naman ito kasi isumot ti kunada ngamin. Isuk kunada. Pero no Scripture ti kunamon, anat ko na ti Biblia. DJ ti difference nan kakabsat no nagbaling ka nga scriptural nga tao. No nagbalin ka nga biblical nga tao. Daawatan nyo? Mabaling nga kadagay nga young people. Kung nadaging ka, napaka-OA. Anat OA? Overacting. Napaka-OA nyo, mga baptist. Diba? Nakapalda kayo everywhere. Yung kailat, tiyenda, nakapalda kayo. Diba? Manang-manang. Right? Conservative. Maria Clara kayo. Grabe kayo naman. Tatansi kamutan, you feel embarrassed. Napabainan jeriknam. No isot pinagandar mo di panunot mo, napabainan kang kakabsat. Ano ito Bramon? Nag-compromise kan. That is why, listen to me. The problem is this. Adu kada tayo, tinasaben kakabsat, ngam ti pa nagpampanunot na inlubungan pelang. Na saved, but is still thinking like the world. When this happens, detat pakakitam nukuan, no ape ka ti Kristiyano, karnal. Iso detat ti Kristiyano nga numatamaan ti preaching, aglibbe. Kasi ti panunot na inlubungan pelang. No na espirituang ka kuma, kat natamaan ka ta preaching, thank you pastor, di ka kumakuna. Balbaliwak, hamo kumakuna. Angam gaputan na inlubungan ta panunot mo, aglibbi ka, carnality. Deta nga makitam di giti Kristiyanon nga ag-compromise. Nakadisdisente mo't umay magigibong. Ngamton nung kasta, ada special okasyon ta eskwela, naka-sleevelessan kakabsat, naka-miniskirtan, apay, na inlubungan pela panunot na. Nakalawlawag ta ko na ta Biblia, modest apparel. Kaya't nagasawan, uri apir ti eskwela yo, kat teachers kayo, modest apparel kay lata. That is not just about rules tandaanan nyo. Hante pagsasaritaan nga, may parit. Ano nga may parit? It's about Scripture. Tapanunot mo, balbaliwam ngamin. Tano na inlubungan ka, kayam ti agbadot disente nga umay kapilya, ngam kastakan tulat tatarwar kakabsat, kasi di na nabalbaliwan ta panunot mo. Ngam no kunam ti panunot mo, what the Scripture say yet. Ingkayin ta paggatangan bado, anat pagibasaram, haan lang nga fashion. Anat pagibasaram, haan lang nga DJ popular. Anat pagibasaram, Scripture. I-gauge mo no kwa, i-measure mo, kunam kat makapasamot la ta Biblia dito, ibadok ko naman. Hanga, makapasamot la yan ta Facebook. I-like damot la to ibadok. Hamukong ko na inlubungan na panunot. Deta tima ko na nga public opinion. Nawatan nyo kakabsat. Deta ti number one nga no, once nga na-shift ka na change ta mind, tayo ti kastang kakabsat. I tell you what, mangrugin ti pa nag-change ta biyag mo. Nga maging ganahan na mabalbaliwan deta, awan. Narigat ka nga grow kakabsat. Okay?
So, agkaroon kat carnality, tunukan, agkaroon kat compromise. O, do, na-save ka, ngamahan na nabalbaliwan ta panunot mo, anat agandarking ka, laziness. Amin nga para ti Apo pagsasulitam. Amin nga para ti Apo pagsasadutam. Hello? Ngam no nabalbaliwan ta panunot mon kakabsat, kat ko na, madiano para ti Apo, uri madit bagbagik, inaklat ta. Uri na bambanlugak, inaklat ta. Uri adu de kiti makaitubeng, iwalin ko kit ditap no makapagserbiak. Kastan no nagbalin nga scriptural je panunot ang kakabsat. Amen? Oh, kaya, what is the first question? What is shaping your mind? So let me ask you tonight, what is shaping your mind? Is it self? Is it Satan? Is it society? Or is it the scripture? If you are to renew our mind, what is the key? The scripture. Okay, number 2, may ikadwa kakabsat. What is the result of a renewed mind? Okay, makita mo kakabsat, di resulta ti biyag mo, iti renewed mind kakabsat, di ko na di Bible, that be ye transformed. Everybody say, transform. Amo yung ti transform, it is changed from the inside out. Panakabalbaliw from the inside out. Kaya't nga sa sakbay nga mabalbaliwan, iti actuation mo, attire mo, attitude kan amin, deto pelang ti mabaliwan, di uneg. Transform. Then kuna na ti Bible, that ye may prove. So listen, no na-renew di panunot, na-change ti thinking kan panagrasrason. Okay? Anat resulta na? That ye may prove. Now, this is very important. The word prove means to be able to discern, to recognize, or understand clearly. Okay, let me simplify. Once nga na-renew di panunot mo, meaning, no nakargaan ti scripture, napukaw detay rason nga na inlubungan, rason nga pang self, ken rason nga insugsog ni Satanas king ka, ket scripture ti pagrason mo ti biag mo. Hello? Anat aramiden na keng kadeta, ti mangyari keng ka, ket maasa, masyarpen, DJ ability nga mang discern kadayjay good, acceptable, and perfect will of God. Talo. Everybody say good. Anat opposite ti good? Evil. Okay? Oh, sumaro na. Acceptable. Anat meaning ti acceptable? Ha? Ti meaning ti acceptable, pleasing. So kung namdukan, makayayo ba ti Apo detoy? Naimbag ba? Makatulong ba ti spiritual life ko? Ma-promote na ba ti reputasyon kan testimonyo ka Kristiyano? Kas jay no kanti pa nagpanunot di renewed mind. No awan di renewed mind kakabsat, agsubli ka lata di default. Public opinion, self, society, Satan, fear of the future, agsubli kang agsubli jay. Isong adult Kristiyano kakabsat nga agfail. New kan old Christian, apay, kasi handa mabantayan deti mind. Okay, so ulitin tayo. Anat aramidan di renewed mind king ka, i-sharpen na, anat Ilocano sharpen itayin, asaan na, di ability, nga mang discern. Everybody say the word discern. To discern what is good, acceptable, and perfect will of God. Ikang kayo di sumagbaw ng example. Okay. Inoperan dakat trabaho. Inoperan dakat trabaho. Nangatot sweldo. Ngam jay schedule, parigatan na ti panakigimong mo. Anat desisyon mo. Depende ta mindset mo, correct? No ti mindset mo, okay, no ti mindset mo, ket duyan nat dakkel asweldo, adut maisakripisyom nga para ti Apo. Isungarod nga,
iwaksim dayjay nga mindset. Sino kumamot ka dakay ti madit dakkala sweldo? Sino ka dakay ti mayat ti dakkala sweldo? Kaya lang, no na-save kan, haang nga ta dakkala sweldo. Ti goal mo, ti apo umun-una. Kaditatan kakabsat, gaputa, awan scriptural mindset king ka, kat dakkal ti sweldo, ano inaramid mo, inaccept mo lahat ta, di nga desisyonan. Awan dete si keepers the kingdom of God. Isu nga, prayer meeting, awanan. Sunday, awanan. Pati pa nagserbina, choir, aser, awanan, apay, di panunot na problema. Isut ng tadking kwanat wrong decision, di panunot na kakabsat. Isu nga urehang kay kounsela na kanayon. No naimula ta panunot yu deta sa uti apo nga si keepers the kingdom of God. Isunto ti pangdasig yu, di desisyon yu. Isuntot pang gauge yu kakabsat di sa uti apo. Ibagam tulatakan niya akon, Pastor, I want to inform you, at the casting offer, God praise God for your preaching, deti nga verse, isut inusar ko nga pinagdesisyon. Kat kaasi ti apo, han na masakripisyo ti panagserbik ti apo. Kunam to. Hanga dete, Pastor, adda nga ruti ko anat makunam, no sikat adat sitwasyon ko, Pastor. Kat ne doble kanot sweldo, ka magubrak Domingo. Umay mo pela, damahagang kanyak naglawag ta Biblia. Kaya't nga sa unay lubungan ta panurot mo talak kwarta tinasisitagin ka. Hangko ibaga nga nakasapulan ti kwarta. Ngam no isulat nasisitagin ka kat awan ti Diyosen kakabsat, worldly ta panunot mo. God has to change your mind. Oh. By the grace of God, ni Sister Raquel, di kabsat tayo dilawag. Di ka dadat hawayan. Tata, di pagubraan na aya kakabsat. By the grace of God. Kat makita dati alinyado trabaho na. At Kristiyano Pas nagkaagubra. Tatan. Kuna DJ pinaka-boss da. Kuna na kano. Raquel, kuna na. You get ready to wear your uniform on Monday. Yaka mo no, green mo no, blue. Something like that. Why? Kuna na. Because we saw your performance. And we'd like to assign you. Ito'y, kunana, kasto iti ubraam. Ang kumalagip amin di detalye, but it sounds like this. So, maingatot sweldo na kakabsat. The problem is, kasi kas lang ti oras nan sa aglipas alas 2 ti malam. Tata ti problema dito, malpas ti alas 5 ti malam. Kat ti travel na nga mapangkapilya, 2 hours. Hana maka-attend prayer meeting ang kakabsat. Amom ti kunana, automatic. Haan nga nagrasrason, anang nga ta, uray tagtayt sak. Awang kaskas jay nang kakabsat. Automatic. I'm sorry sir, I have a commitment to our church. Kunana. Amom no, the scripture ta panunot mo. Hamo kailangan nga, pa-advise ko man pa-advise, amom no apyag, pa-advise ka. Kasi agdudwa di pa maguyuguyod tariknam. Lubong kan Diyos ti aguyuguyod tariknam. No amom lakarod ni Apo Diyosen, hamo pela hamo papa-advise ang kakabsat. Amom ta dapat obra mo. Kasta kakabsat ti problema. Nakita yung, so to ka this story, I'm sorry sir, I have a commitment to our church. Kat kunana ka no, I am also a Christian. Kunana. Kat kas lang ti point out na, apay, why do you require yourself so much? Nyakit di pa nang require yun ti bagiyo, deta church yu. Aya kunana. Ngam to kat story short, handa na pilit isuna kakabsat. After a month, umay man jay boss nan. Kat kunana, Raquel, we watch you on the CCTV. Kat buy-buya ang dagayam ti performance na di CCTV. Amuyo, at dada kaubraan na nga 15 years da giant kakabsat. Kat iso na awampay sa 3 years na. Awampay nga 2 years. Tatanamom ti ko na daging ko na, will promote you on the second floor, you will now be the new supervisor. Kat dakdakkel pa'y jesweldonan, nga ita, they will respect, ngahan nga madakamat di oras kakasapulam di church yu kunada. Kakapsat, anyat buteng mon, fear. No isot mindset mo ta fear, hang ka makapag, han mo ma, anan,
Hamo ma-fight. Deta conviction mo no, the fear king kakabsat. That needs to change. Dapat di scripture lahat kakabsat. Amen? Oh. For example, okay, kada kayo mat nga estudyante, ubing kay pa ayan. Agpili kay ti karir ti panagbiagyo. Amom ti mindset ti kaadwan. O ito, kunada, which career makes the most money? If I ask young people about career, that's how they think. Which career makes the most money? Saan ako kikita ng mas malaki? Obviously, sino ba nang ayaw kumita ng malaki? Magtatrabaho ka pa. Magbi-business ka pa. Kung ayaw mong kumita ng malaki. However, that's a worldly mind. That's a worldly mind. The Christian mindset kakabsat. Kaputa ko na di Bible. For example, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them. So para ti Apo. Sana ko na di Biblia, always abounding in the work of the Lord. Detat pagiba sa ramte karir nga pilyem. Dete karir nga hanamaksayan ti panagserbim ti Apo. Dapat te karir nga ag-abound ka ti panagserbim ti Apo. No dete ipurpursum nga karir ket hangkan to makapagserbi ti Apo nga na estilo hanga detat para king ka. Uray pay ada opportunity nga kunam kakabsat. Hanga amin opportunity naggapu ti Dios. Not all that glitters are gold. You need to exercise discernment. Use the Bible to discern what is good, acceptable, and perfect will of God. Dalawag katamot deta kada kayong kakabsat. Parigatom lat bagbagim. You see that? So nga ti damagam ti bagim, nga which career makes the most money? Ti damagam ta bagim, which direction will allow me to serve God faithfully? No, dito iba ti karir nga ipursok. Baka pag faithful akto nga taganapod, Diyos. Hello? Kat no, Jack, to makapag faithful ti Apo ka dito nga karir, it's not perfect will of God. Kasi ti perfect will ti Apo ka, tayo ka to abound in the ministry. Awan exemption na dito kakabsat. That's a rule without exemption. Once that you are saved, God's perfect will for you is to abound in the work of the Lord. To abide in the work of the Lord. To, beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. So if because of your career, you cannot abound in the work of the Lord, how can that be the perfect will of God for your life? O hanga narigat ag desisyon. Iso nga no, kararag kay ti kariryo kunayo Apo, iturong nak iti karir nga makapag-faithful lakken ka kunayo. Ited mo kanyak iti kurso, ited mo kanyak ti degree, ited mo kanyak iti karir nga adagdanto nga maaramat nakapo iti trabahom. Hanna maka-amen ti daduma kadagayaw. Kasi tila pampanunutan din aming kat pangpangarap ti panagbiag na inlubungan na panunot. Don't live for yourself, even your own ambition before. Limutin mo na yan. Don't live for yourself. Live for the Lord who died for you. Kaya pag na-save ka, wala nang, ito kasi ang pangarap ko, bata pa ako, pangarap. Bata ka pa, pangarap mo yan. Pero na-save ka na eh. Dapat alam mo yung verse na yan. The moment you are saved, you no longer live for yourself, including your childhood dreams, kinalimutan mo na yon. Magsimula ka sa Panginoon ngayon. Yan ang mga scriptural thinking, mga kapatid. Kasta di ba nagpampanunot nga maiyataday iti Biblia? Amen? Oh, hampela umdas di kita nga example kada kayo. Kakabsat, teti ka aduyo, how I wish makounselan kay amin maysa-maysa, ngam babaan ka detoy, kasla counsel kanyayo amin deto yan wan. Tapno no, adanto sangwan yung nga desisyon, amuyo nga i-repair yan ti sa uti Apo di kita, desisyon tayo. Amen? Let's go to the last point, number 3. How can a believer renew his mind? Okay?
How can a believer renew his mind? Naglagi po nyo, hanga automatic, ti panakarenyo, ti panunot. Han nga gaput ako nam, Lord, renew my mind. Na-renew kan. Awang kasjay nakakabsat. There are things you need to do. So, kung nanagat by the renewing of the mind. There are 3 things, biblically, that you need to do. Kaya't yung matlamarenyo ti panunot yo. Kaya't yung scripture ti panagpampanunot yo. Amen. Okay, number 1. Fill your mind with biblical verses, truths, and principles. Fill your mind with biblical verses, truths, and principles. Anak ko na di Bible, thy word is a lamp unto my feet. Meaning, aming addang mo, di sa uti apot silaw mo. And a lamp unto my path, aming adalan mo. So, di addang mo, ti guiding mo, Bible. Di dalan mo, ti guiding mo, Bible. So, no, di addang mo ita, kat hamo makita di Biblia, pumanaw ka jay. No, di dalan mo ita, kat hana umana mong ta Biblia, pumanaw ka da. Ano, ubram di da? Dapat ijay ka lang ta Biblia. Okay. So, fill your mind with biblical verses, truths, and principle. So nga, example, iso nga kakabsat, makatulong kada kayo, digijay family devotion lesson. Han nga kada kayo, digita anak yu kakabsat. So, anyo sinsinanan nga no kuma karpintero, pintasan yo't mangipalnak, detalan sayan ta panunot anak yu. Hanga dete, kasla for compliance la da pa nag-family devotion tayuan. Pintasan yo't mangipalnak. Kasi kakabsat, kas pagarigan, ano ti lesson tayo di last week, di ubing. What's the title of our lesson last week? Di kasama nag-family devotion, apa di damot amount. Ha? Contentment. Very good. Very good. Okay. Anak ko na di Bible? In whatsoever state I am, therewith to be what? Okay. Sana ko na ni Jai, godliness with contentment is great gain. Di na isurom nga permi di contentment. O napang kay di mall. Kuna na di anak mo. Papa, kumatang tema na ayam, kuna naking kaiyan. Imbes nga ti ibagam, awang kwarta tayo. Usto mo ta rason di jay. May mayat to ti rason mo, Biblia. Anak ko, malagip mo ti lesson tayo, godliness with contentment. Datayo na lang tayo nga rason, ngam natural lang nga rason. Nainlubungan, naintawan lang nga pa nagrason. Tapintas po taraso nga, Papa, gumatang tabanta ay ayam. Kunanan. Apo anak ko, awang pa'y kwarta tayo ita, awang pa'y budget nga paggatang ay ayam. Tama naman yon, realistic yon. Ngam no kayat mo nga talaga nga palnekan ti scripture ta anak mo, kat sitwasyon deta, usarem di Biblia nga isut pagrason mo king kuana. Kunam, anak ko, anatay lesson tayo, contentment, Papa. Anak ko na anadjay, godliness with contentment. O, adda pala ay ayam mo. Kaagate, awang kwarta tayo. Di ka jay to ubing ti mindset na, no, adda simang puta kwarta, kas pagarigan, imay det, agi deliver ti kwarta, nagabot Amerika. Di ka bagyan nyo. May nakanturang ringinan. Pa, adda kwarta tayo, hindi, gumatagay ayam ang kunana, adda nakadupila ay ayam na. Isong awang kas jay Biblia ti i-develop mo nga reasoning taubing. Hanga talaing mo lang reasoning kakabsat. Naawatan nyo di jay? That's an example. Amen? So in that moment, you did not just teach that child a practical mindset nga awang kwarta. You taught him a scriptural mindset. Very practical is very good. But to raise scriptural children, we need to use scriptural reasoning for them. Malagip ko, to cite an example, grade 4 up. One of my teachers, kunana kanyat, Roby, sumali ka ti dance group. Pasalyin na ti dance group. Sino ka dakit tinaling agsala? Pasalyin na ti dance group. Kunak, ma'am, ipakadak to pela ken papa. At ubingak, dambok. Dinagawid akon. Kunak kini papa. Pa, imbaga ni ma'am, sumali ak kano ti dance group. Ang mo'y tinaramid, di papa kanyak? Di ba strong iso nang ag-preach? Hanak ko na kanyak, madi anak ko, don't.
You should refuse. Hanak ko na. Amom di ko na kanyak, get your Bible. Ang ko na malipatan, get your Bible. You read 1 Corinthians 6:19 and 20 and memorize that. Agsublikan to kanyak no na ikabesam ko na na. Oh, idi mapanak kang kuanan, anak ko na kaon. 1 Corinthians 6:19 and 20. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit of God, which ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God with your body and with your spirit, which are God's. Anak ko na kanyak, deta bagim anak ko, hanga pang display, hanga pang show. Deta bagim para ti Apo. That's how he mindseted me. Kas jay ti reasoning ngayon suro na kanyak, Biblia kakabsat. Iso nga datayo nga amma, dapat equip tayo mo ti Biblia, tapnon no ada cases digiti anak tayo, jay Biblia ti imula tayo kanya da kakabsat. Anak ko na ti Ephesians 6:4. Kaya nyo ti Ephesians 6:4. Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Hamusursurwan idata sarilim lang nga diskarte ti panagbiag. Nasisita deta. Ngam surwam idati wisdom ti Biblia kakabsat. Character comes first before practical wisdom. Biblical wisdom first. Aya? Bring them up in the nurture. Kunano? Nurture. Anat nurture kat numula kat si bugam nurture. Admonition, bagbagaam. Anat pang bagbagam king kuana. Ti Apo, paggapuan na, Biblia. Iso nga di kita topics tayo di family devotion, i-emphasize ko kanyayo, hanasit sitik di kita kakabsat. Aya? Priceless di kita. Jewel, gem, precious gem of wisdom di kita. Integrity ka di stewardship. Ano dito yung latest nga impose ko di rabi eh. Sino ka da kayo tinakakitaan? Nakita yon? Kita nyo mo't basito nakakabsat po unay kayo mo't dun. Agat si at siya ka naguy-uyi ka pa eh. Di naramid ko di jay tapos di kayo mo't lakitanan. Anyway, ang di jay ti point. Tay topic tayo itang alawas ti family devotion, respect. Anak ko na ta Bible, honor thy father and mother. Punay ka detang kakabsat. Tumakita mga agsung-basung bata anak mo, kasarita mo, kunam anak ko, get your Bible. Go to this verse. What does the Bible say? Kasjay kakabsat. Amen. Kumbaga, tipang tira tayo kadigiti anak tayo, Bible verse. Ang alin na ingan latrason, Bible verse. Deta sa nga ribo nga balikas mo, no rason mo lang awan serbina. Ngam ta Bible verse, uray kinsela nga balikas, na power to pela ngam ta bukod mo rason. Bible verse. If you want to renew the mind, use the Bible verse. Amen? Number 2, how can a believer renew his mind? Number 2, guard what influences your mind. Okay? Guard what influences your mind. Warningan kayo kakabsat, nga masapol mindful kayo, utuben nyo kakabsat, dagiti paka-associatan tayo, kan paka-exposean tayo. By the way, ipasok ko man la dito nga puntos kakabsat. Deto'y proving what is the will of God. Ti epekto na king ka deto'y, si ka mismo, amirism ta pampanunot mo. Kasi da tayo, hante amo nga amirism ti panunot tayo no da duma. Ti amo tayo, ustulat ta di panunot tayo. We are always right ti panagrit na tayo. Si deto'y kakabsat, amirism di panunot mo. Now tata, amirism di gidi influences. Proverbs 4:23, anak ko na. Okay? Proverbs 4:23, everybody read. Keep thy heart with all, for out of it are what? Anat bantayam? Heart. Sometimes the heart refers to the mind. For as he thinketh in himself, in his heart, so is he. Keep thy heart. It means be careful what you watch. Anyo ibagang pagre-relaxan nyo la, di kita kakabsat, at the epekto na kang katamawibuyam. At the epekto na kang ka. Be careful what you listen to. Kung ayukot worldly music, sagpaminsan, ay kakabsat. At the epekto na king ka.
Who you hang around with. Sino kadkadwam? Kunak itay. Agasan nyo kunak di Australia. Doon ni Dexter, mamartag pelang. Ni Michael, manginom. Kastamot ni Nelson, napalalo. Mabalbaliwang ka nga ro. Jeff, kunak ni Jeff, iso dyan yung believer tayo. Dati ko mamalpas ti prayer meeting, agpapangang kayo sa akin, agsashot di tayong tarwar. Ang kababalbaliwan, Jeff, kunak. Ngam gaputa, di kiti kakadwam na balbaliwan, ma-push ka mo at ma-encourage ka mo, tagbalbaliw. That's what you call influence. Isu nga kakabsat, it is a major choice nga mangliklik ka, kadigitay ammom nga kadkadwa, nga isudat mangpakapoy ti conviction mo. Uray pa'y kunayo nga classmate yo, nohan nyo matlakaya nga influensyan, iwasan yo. Sakay tulang makikadwa, no kaya yung awisan ti church, ngam no di yung tumutpela kaya nga awisan, hangkay sumursurot ka di kita papapananda. Kaya pela maawatan deta kakabsat. Anak ko na ta 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians 15:33. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Kada kayo nga anak, nga medyo kasapulan nyo't aglalalaki ti panagunggunay, hangkay makikadkadwa ka, digitahan na lalaki panagunggunay ng amen. Kung kunayo, kaya't ko tagbalbalew, kaya't ko ti agbalin na malalaki, sino kadkadwam? Dapat ti kadwam, kas lagang brother Alan, mataon, ni Tata Inting, masaon, tinggandak, hangkay nga dete, paspasaktan ka kabsat, ah? Han nagbalbaloy ta panunot yun kastat kadkadwayaw. Tulo ka nagpa-search dati ti kakasta, sinot kakadwam, intayaw ko nada, napangkamot tayo. Oh. You see that? You want to renew your mind. But you need to guard your heart from influences. So nga, iwasan nyo digitan. Ayan. Amen. Nakadot pa pala yung kakakadwat yung kapilyan eh. Oh, kada kayo nga boys, nga di kita babait kadkadwa yung amen. Kita pada yung alalaki. Tako nam, Apo, I need to build this manly dati pagkamlalakik, Apo. Iso nga kailangan nga tulungan na ka mabalbaliwak ti isip ko. Okay? Kaya napakahalaga, parents, ti kunak manen kada kayo. Don't underestimate. Han na maudi. Haan nga ginaganat ti success de kita anak tayo. They have their long way ahead of them. Tikat aramidin nyo, build a good foundation for them. Hanyong agang ganatan ni kakabsat na may pangap ti success ti biyag. Just build a good foundation for your children so that they will be ready to be blessed by God in the future. Number 3, develop a habit of scriptural reflection. Datat may katlo kakabsat. Develop a habit of scriptural reflection. Una na di Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Nagpindas di ko na meditate. To develop a renewed mind, you need to develop a habit of scriptural reflection. Kasanong scriptural reflection kagad, di ka mo nag-devotion tayo bigat. Ano kung mapampanunod magbalmalam? Di ka tila tagwurwurot ta panunot mo, naintawan nga pa nagdiskarte man ti pa nagbiyagan. Nainlubungan nga paraan ti pa nagbiag. So latat agan andar ta panunot mo. Napnot kinakusit, kinaswitik, napnot ti panaggulgulib. At anang arod, di ka mo't nagdevotion. No kung man nagdevotion ka tayo bigat, kat naalam DJ, word J, Bible verse, natamaan ka DJ nga,
bersikulo, isot agmalmalam nga isot pagwurwurutam ta panunot mo. It will change the way you think. It will change. Inutan na nga balbaliwan di foolishness mo. Inutan na nga baliwan kakabsat ti panagpampanunot mo. Nga DJ dati kat puro street smart iti kayang-kayam ti biyag tatagat godly wisdom. As pagarigan, nabasam ko matay bigat, do all things without murmurings and disputings. Apo, dito man ti bagkatak nga agmalmalam nga i-meditate, apo. O dinapang ka nagubra, bigla nga adda ka ubraam, very irritating kakabsat. Ti umuna nga reaksyon mo, talagang lumabang ka. Ngam nalagip mo tay verse, do all things without murmuring. Ano't mapasamak, you will begin to pray, Lord, help me to respond wisely. Ano't nang change DJ behavior mo? Di mindset mo. Ano't nang change yung mindset mo? Di pa nag-reflect mo ti sa uti apo. So kakabsat, hanyo kung kuna nga, ure basitlat amo ta Biblia. Hanna mabali na basitlat amom ta Biblia. Nagadot sang-sangwam nga problema ti biyag. Nagadot karit mo ti panagbiag. Mabaling ka di aya kakabsat, nga may salat apan, ti amin nga ikan. Ti amin na klasit ikan na di na dumadumat apan. Kat ti amin na klase nga rigat kan karit ti biyag, na dumaduma mo ta bersikulot pasapol mo. Na dumaduma prinsipyo. Kahit mo sawon, John 3:16 di panlaban mo ta temptation. John 3:16 ti panglaban mo kakabsat, kadi kita problema ti panagbiag. Hanamot kas jaya na kakabsat. Iso nga di kita agras rason nga, uray basitlat amom ta Biblia, basta may i-apply mo. Iso nga hang kag-grow. So kasta ka latta, nabayag ka Kristiyano, kastam latta, kasi deta rason mo, madi a rason. Baliwam, nayunam ta ammom, nayunam ta knowledge mo ti Bible. Tapno ada panglaban mo kadigiti challenge mo ti panagbiag. Amen kakabsat. Iso nga damagam ti bagim ita honestly, what is shaping my thinking? Di ka di pa nagpampanunot mo ita, kat gapo iti upbringing mo, siyempre, di makil kakas dyan. Talaga isot ng shape ti pa nagpampanunot mo detan. Kat ita Kristiyano ka, na mabalin nga kas pela ti makina ta panunot mo, na mabalin nga di pela operating system ta mind mo, kat Kristiyano ka, maperdim to kat ta testimonyom. Pakaibalikas kan to kit diti pakadadailan tinagan ti Apo. Pakaaramit kat desisyon nga mai-compromise mo't pambatim. Kasi the operating system mo, old, worldly. So you need to change your mind. You need to renew your mind. And what can renew your mind? The Scripture. So I would advise you, rugyan nyo kakabsat, ti ag-collect. No kasto iti challenge ko, dito iti versikulok. No kasto iti problema, dito iti versikulok. Dito iti life verses ko kunam. Dagito iti antidote ko. Dagito iti pang-shield ko ti biyag ko. Dagito iti Ilocano te kasto yan, sword. Dito iti kampilan ko nga panglaban iti sulisog ti biyag ko kunam. Amen kakabsat? Kat i-reflect mo akang kanayon, aging gana nga DJ dati nga old operating system mo, masukatan iti biblical operating system. And all of God's people say, di kita iman na blesan, itayag na ti iman na. Amen. Praise God. Dalpasan ti lesson 1. Next week, lesson 2. Amen.